Dostlar, bismillah. Torpok, muzo, uylarga da geldi. Onu 55 lira. 55 lira otasın ha? Verem. Ha 55'ke veresin. Paroda. Şvits. 4 ay oldu. 4 ay. 4 ay Şvits'ke 55'ke verelim. 55 kakanda Şvits. 4 ayken çok kalın. Onu 30 lira otur. Bu çok. Kança ay болып қалды? 2 ай екен. 2 месяца bu çok. 30 просит. Paroda bıçağımız çatı. İstim paroda bıçak 35 lira oldu. 35 lira otası. Yaxşı çok. 35 prosit. Kança dedi? 35 lira oldu. Kança болып қалды bu? 1 aylık ile koydu mu? 1 aylık eкен. Bir aydan ötüp kaldı. Kançadan sura otası var bayken torpakta? Ya 50'den. 50'den sura otası. Onu açtı. Ata sizin bıçaklarınız kança olur? 280 bin ya? 280 bin de çıkmıyor. Berişiniz he? İyi bir. 280 bin de. Paroda kene ata? Paroda. Bunun su avlik var, bunun su şevet. Smol qaysi paroda deysiz? Avlik oldu degen var. He? Rossiyanık. Rossiyanın parodasından. 280 ge. He? 2 bir çörümde 80 ge. Birisi Şvits'ke. Bayke torpoktor kança sura otasar? Urgaçı mı? Urgaçlar ne? 28'den sura. 28. Moğuz şu ata? 28 lira otam. O 28'den sura otur. Düşünbeysin yani. Ben arkamda surayım. Biz kalanımız. 28'den. 3 ay 4 ay olup kaldı ata. 4 aylıkta. 4 ay. 28'den. Dost, senki kançadan sura otasın? 36. Ha bu urgaç he? Ama olsun 28 ken bu çoktur 36'dan. По 36 бычки, 28 телочки. Kırkbeşten. 45'ten he? 45'ten sıra olup durur ekeler. Optan mı he? Tuş berese dağı. Dağı tuş beretken 45'ten. Как раз жаңа тоғы he? Байке he? Тоғы байке. 45'ten. Kança болып қалды возрасттары? 7-8? 1 жашарға жақын. 1 жашарға жақындап қалды. 45'ten sıra отам дейді. 45'ten sıra отам дейді. Жақсы түш берем дейді. По 45 просит. Почти годовалый вот. По 45 просит. Просит, еще уступка будет. Семиz құнажынды. Байке 53 деп отасыз ба? Семиz құнажынды 53 деп. Сұрап отасыз, байке түшіп бересіз. 53 просит. Бердiniz mi baba? Түшіп береміз дейді. 46 беріп отсап, беріп етіп байке. 46. Байке, бычоктор қанша сұрап отасыз? 33'ten. 33'ten he? 33'ten сұрап. 33 просит. Kança sura otasın? 85. Boz, süt beret. Ya, 18 beret he? 85 sura otasın ara. 85 sura otыр. 85 просит. Уступка будет, дейді. 18 литров молока. Дос, мұз осымен қанша сұрап отырсың? 95 е? Мұз осымен е? Sütü қанша? 78 литр дейді. 95 дейді. Мұз одан емес, торпақ болып қалды, торпағымен. 95 сұрап отырсың дейді. 95 просит вместе с теленком. Дос, қанша сұрап отырсыз парода? 85? Мұз осымен бе деп? Жоқ. Қысыр ғой. Қанша литр сүт береді? Süt беру, etке беру. Етке бе? Байланған бе? Сүт жоқ бе? 85 сұрап отырсыңар, е? 85 сұрап тұрма оны етке. 85 просят. На мясо. Достар, мол ряқта чоң үйлер келіп тұр.
Eğlerin tappa koyduk bağlarız. Ama oğullar çok kan. Bağlarını bilbey жатабыз, ээсин таппай жатабыз. Sen kim esmi байкес? Мол эле чоң. Именно моорят бүт стандарт. Караңыз. Моолорда. Мо 4 баш э? Канчадан сурап атасыңар? Жаш. 3 чоңго 8 айлык бооздор бар. Моолор 8 айлык бооз э? Могул 3 8 айдан бооз. 8 айдан бооз дейт моолор. 3-чү тут могул. 3-чү тут э? Мунусы 2-чи тут. Мо 2-чи тут экен. Могул 4-чү тут. 4-чү тут. Мунун сүтү жаңы тууганда 23-25. 23-25 э? Жаңы тууганда. Жаңы тууганда. Мунуку биринчи тутун 18 литр берген. 18 литр. 18 берет экен. Буйрсам андан көп берет го. Мунуку 20-21 литр. 20-21. Муну канчанчы тут дедиңиз? 4-чүсүн туу. 4-чү тут. Баалары кандай? Баалар мо 4 баштан 125тен сурап атам, мо жаңы тууганы. 125-тен по 125 просит. Стильный. Бул тууган э? Сүтү кандай болот му? Сүтү азыр 20-22. Сосоктор полный иштейт. Полный рабочий дейт. Кайсыл жактыкы уйлар? Ысык ата. Ысык атадан бе? Ысык атадан. Уйлар ысык атадан экен. Жакшы уйлар экен, сөөктүү уйлар. Вообще эле могул берет бүт эле. Карасаңарчы мына. Аркы четте букалар турат, адамдар турат. Өтө чоң уйлар экен. Бар эле. Мына вдруг ким кызыгып калсаңар, мына ысык атада экен мына уйлар. Номерин калтырып коет, айтпыз. 0702 0702 770 770 718 718. Чаласыңар. Сүйлөшөсүңөр, түшүп бересиң да, дос, э? Түшүп берем дейт, обязательно түшүп берем дейт. Ызык чай менен, тозу. Ызык чай менен. Гарантия, ден соктор. Үйдө жокпу ушундай порода? Бар да. Үйдө бар, э? Да, 5 үй бар дейт ушундай порода. Мына могу. Моулар нейлерин билбейсиңер? Канчадан сурап? Моулар нейлери жок экен. Моулар канча сурап атасыңар, я? Экес 130тан сурап атасыз. 130тан. Бооз, э? Канча ай бооз? Туйундап калдым. Туйундап калдым. 130тан сурап атасың, э? Жашы кандай? Экини тууган уйлар. Экини тууган уйлар. Бооз? Бул деле экинчи тууган. Бул деле экинчи тууган дейт. 130 сурап атат. 130 просит. Уступка койт. Сүтү канча? Сапын билбейсиз деле алам. Билбейсиз дейт. Жакшы уйлар экен. Жакшы уйлар. Вообще эле могу вариант катуу уйлар келет экен, э? Именно могу вариант бар. Мына байкеста номерди калтырып коем дейт. 073 073 2003 20 03 20. Мына байке 2-3 күндө туйт дейт. Канчачы тууту байке? 4-чү туут, э? 2-3 күндөн кийин туйт дейт. 4-чү тууту. А эмеси канча сүт берет байке? 25тен 25 плюс дейт сүт берет дейт. Галштин бе породасы? Порода Галштин дейт. 4-чү туут дейт. Мына барата. Кайсы канал? Мамо, жаңы туут канчанчы туут байке? Бир жума болду, э? Тууганда? Бир жума, бир неделе алды. Бир неделе. Канчанчы туут? 4-чү музоос. Мо 4-чү музоос экен. Канча сүт берет байке? Сүт 2 чака сүт берет да. 2 чака сүт берет дейт байке. Бул да сизге карайбы? Ал бизге карабайт. Мамо. Байке, баасы канча бунун музоосу менен? Баасы 150 миң атабыз. 150 миң сурап атасың. Музоо эркек. Музоосу ургачы. Ургачы. 150 миң сурап атабыз дейт байке. Жакшы дейт. Эйттүү жакшы экен. Номеринизди калтырып коюңуз байке. Байланышып турагандар 228 84 84 88 88 88. 88. Байке, содаңыз болсун, чалып байланышасыңар. Канчадан сурап атасыңар байке?
130'dan berem deydi. Esi jok. Олар 130'dan berебиз дейт. Бука да өтө көп келиптир. О, ряттын бүт эле бука экен. Ийленип тур. Кет болбосо канча болду я? Ушу менен дагы кереги 215 миң. 215 миң. Мол мен мол, э? Жок, ол алып келебиз. Мол мен мол. 215 болду. Аты кесечи байке? 216. Байке, буканы канча сурап атасыз байке? 250. 250. Веси кандай, жашы кандай байке бунун? Эң эле семиз бука сиздики болот эмне бул? Жашы 4 жаш. 4 жаш. Породасы? Порода ангус. Ангус, чистый, э? Ооба, таза. Таза ангус дейт. Boyun айтпаймын, бою чоң экен деп туруп. Жаман шуруу кеткен, э, байке? Ооба. Весин текшерген жоксуңар? 850. 850, э? Мындай тараза чыккан, э? Живой вес. Баа бериштиби байке? Баа беришти 200 берди. 200 берди, бербей атасы, э? Буну казыр сууга кошсо болбойт болду, э? Жок, уже семизде бул. Семиз, э? Ооба. 200 бериштир байке, бербептир. 800 килограмм вес бар дейт. 800 килограммов живого веса. 200 дают, не отдает. Вдруг бирөө кызыгып сурап калса байке, номеріңізді айтып коюңуз, э? 0505 0505 75 75 76 73. 76 73. Байке барбы да ушундай ангустарга? Үйдө да бирөө бар, ол мындан чоң да. Будан чоңбу? Мындай жаштары жокпу? Пародага. Жаман семиз экен. Айтпа.